Andu aria matagire mweke wa kwiyandikithia Huduma Namba mururumo wa mbere ni undu wa kwaga indo cia batata kibande kana marua ma guciaro ni merito maje kwithagathaga kwethana na indo icio niguo rire thirikari ikwanirira tariki cia kwiyandikithia matikabituko. With regard to when that window will start, discussions are ongoing. It has been agreed that will be a 2-week window, and when the dates are confirmed, then the whole nation will be communicated to. Mutaratara uyu uri ugukorwo bingurito kwa ibinda ria ciumia igiri tu niguo kubotithia Mukenya wothe kwigwatira namba ino iria iribotithagia muingi kwamukira motungata ma bata maria mabeanagwo ni thirikari. But for you, if you don't, it is okay. But a time will come when you will be so far behind the others when they are acquiring services. Kuona ni mieri iri thutha wa thirikari kurikirira mibango ya wiyandikithia wa Huduma Namba, watho ni utwarito bunge-ini wetereire gwikiro kirore ni President Uhuru Kenyatta wa namba ino kubuthikaga bandu-ini ba kibandi. Watho uyu wendekithitie Huduma Namba ibuthagirwo ni muingi kwiyandikithia ta muikia wa kura, kwamukira motungata ma urigitani, kuoya passport, kwiyandikithia marua ma gutwarithia ngari, ikinya riri rigitanyo gutwika watho. Abutheri mathimu onamo matitigitwo na thutha kuona no nginya mundu akoro eyandikithitie. All the service providers who provide SIM cards, unless you have that Huduma Number, you will not get a SIM card. Mendekithia ma watho wa Huduma Namba maratanya muingi kuriba igoti ukibuthira namba ino, kuriba thitima, kwandikithia marua ma kibiko o ndumwe na kuingiria mwana thukuru. Kiambiriri-ini kia mwaka uyu igoti rinene niriathanite kwiyandikithia Huduma Namba ukorwo wirutiri wa mundu gutari kuringiririo kuria bakuve Akenya milioni 37 meyandikithirie. Ngeribotera Inoro TV, Njetago Masi, Wadia wa Murithi.